Naziv predmeta odmor. Autor Risto Stijović. Vrsta predmeta reljef. Materijal drvo, vjerovatno kruška. Stil modernizam. Vrijeme nastanka 1969. Ženski akt u sjedećem položaju realizovan je u drvetu, u plitkom reljefu, na rustično oblikovanoj pozadini. Naga ženska figura masivne forme, nogu savijenih u koljenima tako da desnim probija ram, okrenuta je ulijevo, dok je gornji dio tijela blago rotiran u suprotnom smjeru. Figura probija prirodni ram i stopalima u donjem uglu reljefa, na način da je desno nedovršeno. Sramežljivog izraza, sugerišući odmor i smirenost, glave spuštene na lijevo rame, suptilno naznačenih detalja anatomije i ruku sa šakama sastavljenim na ukrštenom dijelu nogu, obuhvatajući tijelo, izvedena je naga ženska figura sa crtama lica egzotičnog prizvuka u karakterističnom Stijovićevom poznom maniru.